Atxalde ondenoi, ongi etorria gaurko udalbatzarrara, azken udalbatzarra. Eta beti bezala hasten gea lehendabizi puntuarekin, lehendabizi puntuan daukagu azkeneko akta onartzea. Ez dakit, PSE Hermes zerbait ikusi ez zuzentzeko, ez, euken ez da, agurtzan ez da, orduan idoia ontzat ematen dugu. Bigarren puntuak, alkatetza eta zinegotzei ordezkarien ebazpen berri ematea. Beti bezala, zuen eskuan dago, eta nahi bezu zerbait argitu zerbait galdetu, Hermes zerbait ez, euken Bildu ez da, agurtzan ez da, orduan, horro jarretzen dugu. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. Berdina, aktak hemen ditugu, ez dakit zerbait esateko, zuzentzeko, ez, euken ez da, agurtzan ez da, eta sartzen gehiago laugarren puntuan dakagu 2026ko aurrekontu orokorraren hasierako onarpena. Trajektoria izango da gaur onartzen badegu gero jende horren egongo da, eta behin betiko onarpena ukiko du jende horren egon eta gero. Legegintzaldiko 3. urtean hasiko gara, eta 2026ko ekitaldiko memoria aurkezten dugu. Dagoeneko egin dira edo martxan daude legealdiko inbertsio eta proiektu handiak, ala nola Lasarte Oriako errepidea, Idiazabalkalearen boliberaizazioa, Aranduzubi kalean arrapala mekanikoak eraikitzea, Teresa Motegi Parke estaltzea, zaintza eredu propioa abian jartzea, laguntza zerbitzuarekin pisuak herriko argiztapena LED izatera aldatzea, eta bar. Aurten ere, futbol zelaia eta atletismo pista berrituko dira, inbertsio indartsuen gisa. En cuanto al presupuesto en sí, en cuanto a los ingresos, este año vienen marcados por el incremento de la partida del fondo foral, con una subida alrededor de los 200.000 euros, algo más. Y como reseñable también en las partidas, en este caso de licio, como está previsto el inicio del desarrollo de Babilonia, pues hay una entrada fuerte en cuanto a las tasas de licio, de obras. Entrando en gastos y en concreto en el capítulo 1, pues la tasa de reposición actual nos permite consolidar diversas plazas de personal interino para aportar una mayor estabilidad a esos puestos. Entonces pues intentaremos pues por lo menos nombrar las plazas que se van a sacar y en los 3 años siguientes consolidar esas 5 plazas. En cuanto a los programas, continuamos con los programas que teníamos en marcha del año anterior y demás, sobre todo urbanismo y en administración. Y se espera que con estas medidas pues se consolide la plantilla y se evite la gran movilidad que estamos teniendo estos últimos años en cuanto a personal y demás, ¿no? Que al final sí que condicionan lo que es un poco la marcha del ayuntamiento. En líneas generales, este presupuesto tiene como principio rector el equilibrio presupuestario y se continuará facilitando la información necesaria para el control de la ejecución del mismo. Continuamos con la intención de no dejar a nadie atrás e intentar dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Seguimos con el proceso de puesta en marcha del ecosistema de cuidados de Urnieta y, en consecuencia, se dotarán las partidas presupuestarias correspondientes. En el capítulo 2, mantenimiento y gasto corriente, se constata la subida de los diferentes contratos y, como se comentaba el año anterior, entonces pues eso condiciona en parte el presupuesto también. Los 2 primeros capítulos del presupuesto aglutinan, como sabéis, el mayor gasto en sí del presupuesto, y el final, pues el que suban o bajen, pues en este caso suban, pues condiciona también el presupuesto. Los servicios de Añarbe tienen una subida en torno al 2% y los de San Marcos un 9%. Y la comunidad de Betarri Burruntza también se va consolidando, parece que ya va cogiendo marcha y también tiene un incremento en su partida. Llegábamos casi ya a los 100.000 euros. En cuanto a trabajos técnicos, también en el capítulo 2, este año se contempla el proyecto de la envolvente del edificio de LH de Gapicastola, la renovación del barrio de Zabaleta y su unión con el ámbito de Babilonia, y el frontón, el proyecto del frontón de Xoxoca, el posible frontón de Xoxoca. En el capítulo 4 también entramos y, bueno, pues en general las asociaciones tienen un incremento en sus convenios y de reseñar el afianzamiento del convenio con el coro EASO Abesbatza.
La participación, además, continuamos este año con intención de hacer distintos procesos de participación y además del proceso de chondas que estamos teniendo ahora, en breve también empezaremos con el estudio del ocio juvenil y continuaremos con el proceso de presupuestos abiertos. En cuanto a este último proceso, comentar que este año, pues, por decisión de la ciudadanía, ha salido como obras a realizar un baño público en los alrededores del cementerio, asfaltado en la calle Máximo Yurramendi y la construcción de un parque de calistenia en un lugar a determinar que se está analizando con el Departamento de Urbanismo en estos momentos. Además, a estos proyectos hay que añadirle lo que salga del proceso de participación con LH6 de tanto EGAPE como Magale. Bueno, hay 15.000 euros destinados a este proceso del alumnado y en función de lo que salga, ese dinero está en el crédito global, en función de lo que salga se destinará a una partida u otra. Cara a este año también se mantiene el proceso de presupuestos participativos y el proceso será el mismo que este año, un primer proceso donde la gente proponga qué proyectos quiere realizar y en el segundo en el que se elijan cuáles son los que realmente se hagan. En el capítulo 6, inversiones, destaca, como hemos dicho al principio, por su importe la renovación de la pista de atletismo, el campo de fútbol y la cubrición de la grada exterior en el polideportivo. Y a esto habría que añadirle como inversiones más importantes la compra de 2 vehículos para la brigada, la colocación de una máquina expendedora de bolsas de reciclaje en la entrada del polideportivo, la instalación de aire acondicionado en la segunda planta del Carten Chea para dar servicio a las personas mayores, sobre todo en días de calor extremo a modo de refugio climático, y la mejora del mobiliario del Parque Teresa Omoategui. Este año, a inicios del 26 ya, empezará la obra. Una vez que termine, pues habrá que acondicionarlo, entonces pues está destinado una partida para el mobiliario de ese parque. Continuamos igualmente con el levantamiento digital de la red de saneamiento municipal unida a los fondos Next Generation y la mejora en la red de abastecimiento y de saneamiento municipal. Prosiguen y terminarán las obras licitadas a finales de este año, de hecho hemos pasado hoy una, como son las rampas mecánicas de la calle Aranzubi, la urbanización de la calle San Juan 2129 y San Juan 3240, la cubrición del parque de Teresa Omoategui y una zona deportiva en la Plaza Echeverri. En cuanto al entorno rural, se mantiene la partida de mejora de caminos rurales y además se sigue apostando por la digitalización de los lindes de las parcelas rurales. Este año hemos comenzado ya a realizar el levantamiento del polígono 6 y el año que viene está previsto realizar los polígonos 3 y 4. De reseñar y ya para terminar como buenas noticias que este año se ha comenzado las obras del Instituto de BH, ahora mismo está parado por un recálculo en la cimentación, esperemos que en breve se retomen las obras, pero a eso hay que añadirle que hoy mismo se ha presentado, ya que también han iniciado las obras del Vide Verde del Plaza Ola, y sobre todo que en 2026 prevemos que comience el desarrollo de las viviendas del ámbito AIU 32 de Babilonia, ámbito que contempla la construcción de 340 viviendas, de las cuales el 75% son protegidas. Esto es 177 de VPO y 68 tasadas. Esto es 255 viviendas protegidas. Yo creo que es una buena noticia para el municipio y para todos los y las urnetarras que desean seguir teniendo su proyecto de vida aquí en Urnieta. Y una vez presentado el presupuesto, lo que vamos a hacer es empezamos una ronda de participación. Entonces empezamos con el caso Netan Peserekin Astengea, Hermena Ibadesu, Lendabisin Chanda. Sí, muchas gracias. Arratsaldeon denoi. Bueno, decir que estos presupuestos son los terceros de esta legislatura 2023-2027 en un contexto de gobierno de coalición entre AJ-PNV y el PSE. La propuesta se sitúa en 12.642.927 euros. Decir que estos presupuestos van ligados al plan de legislatura acordado entre los dos grupos que formamos gobierno al inicio de la legislatura y que marcan las líneas estratégicas y sus líneas de acción. También irán ligados a los distintos planes de gestión que anualmente se van presentando. Queremos destacar el capítulo 6 de inversiones, que se destinan 2.100.600 euros, que aunque parezca solo un número, demuestra un gran esfuerzo económico realizado para el ejercicio 2026. También hay que destacar un año más la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible que venimos aplicando a los presupuestos anuales.
y, sin duda alguna, hacer especial mención a la parte social de estos presupuestos. Creemos que son unos presupuestos acordes con la realidad, tanto económicamente como socialmente, de nuestro municipio. Este presupuesto permitirá consolidar y dar continuidad a los proyectos estratégicos de esta legislatura, mejorando los servicios actuales y respondiendo a los nuevos retos en materia social. Todo ello garantizando el equilibrio presupuestario y con una gestión seria y rigurosa. Le seguimos dando estabilidad al Ayuntamiento, que esto siempre es bueno para un Gobierno, y seguimos trabajando con responsabilidad y coherencia. Entramos en el tercer año de legislatura y, gracias al gran trabajo de diseño y planificación realizado, los proyectos que nos habíamos marcado como prioritarios van visibilizándose y haciéndose realidad. Ese fue, es y seguirá siendo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, y vamos cumpliendo. Estos presupuestos son la prueba de la política útil, la que mejora la vida de la ciudadanía. Seguiremos trabajando con responsabilidad, con diálogo y con vocación para ofrecer un servicio público que permita hacer de Urnieta un municipio más justo, más social, más sostenible y con oportunidades para todos y todas las urnietarras. Por todo ello, daremos nuestro voto a favor de la aprobación inicial del presupuesto general para el año 2026. Gracias. Eskerrik asko. Euken Bilduren lehendabizitza, no mesedez. Errealitatea. Errealitatea zein den, ez dakit, herri honen errealitatea, Bilduko zinegotziok herritarren 40% ordezkatzen dugu. Gure legegintzaldian, esan bezala, 3. aurrekontuak dira EAJ eta PSEek, hau da, gobernu taldeak elkarrekin adostutako aurrekontuak aurkezten dizkiguzuela. Ahoa betetzen zaizue, parte hartzea hitz egiten dezutenean, zuen funtsesko ardatza omen da. Baina gurekin lanketarik ez egiteaz gain, 3. aldiz adosteko borondaterik ere ez dezute izan. Aurten berriro ere epez kanpo aurkeztu dizkiguzue aurrekontuak tramite gisa gurekin soilik 2 bilera egin ditzuzuelarik. Itxurakeria. Hau da, itxurakeria. Guk adostasun batetara iriste aldera, 10 puntu proposatu genituen lanketa egiteko. Alde batetik aurrekontu hauetan txertatu zitezkeenak eta bestalde konpromezuak. Borondate politikoa behar dutenak. Partida txikiekin bideratu zitezkeenak beti ere eztabaidatzeko. Lehenengo, Aiurri euskarazko herriko eta komunitatea egiten duen komunikabidearentzako 14.000 euro gehiago eskatu genituen. Gaur hemen plazan elkartu dira berriro ere, Aiurri herritarrena dela aldarrikatuz. Bigarrena, zaborpoltsen makina kiroldegian ere jartzea eskatu genuen. Hau, talde politiko guztiak ados gaudela uste dugu, eta horregatik sartu dezute, hau da, 12.000 euro. Trenbideko komun publikoa, 3. 2023ko aurrekontuen azalpen memorian 4. orrialdean, aipatzen zenuten egingo zenutela. Testualki horrela jarri zenuten. Berrosoetan jarri beharreko bainugela publikoari beste bat gehituko zaio. Tren geltokitik gertu egongo dena Lategi auzoaren ondoan, aldetik. 4. puntua, aparkaleku faltari irten bidea. Hori, guztiok ados gaudela uste dut, aparkalekuak arazo direla herri honetan, eta hasiko naiz Besabiko arazoarekin. Besabiko arazoak irten bide bat eman ahal izateko, autoilarak bide bazterrean, autobusak aurrak ustea juten danean ezin bira eman, eta Belondoko aparkalekua egintzen, arazoari konponbide bat emateko, baina arazoak konpontzeaz gain arriskua sortzen du oinezkoentzako. Txorita gain azkarate.
aparkalekua deituko diot. Bere garaian 150.000 euro zuzendu zirenak aparkalekua egiteko, 2017tik ona alkiler bat ordaintzen ari garena, gaur egun 12.000 euro ingurukoa dena, ez? Gure planteamentua, argi zegoen, azkaraten aparkalekuak ere beharko zirela, eta Santa Leokadia parean esan genuen, aparkaleku bat behartzela. Plan partzialean orain sartu berri dira, 72 aparkaleku berri. Urraka auzoaren aldamenean. Plan partzialaren aldaketarekin, ez? Babilonia Zabaleta auzoan ere aparkalekuak kentzen dira, Babilonia garatzen den momentuan. Arazoari irtenbidea emateko, guk 3 ekarpen egin genituen Babilonia eremua garatzeko momenturako. Bat, Zabaleta auzoan sortuko zen aparkatzeko arazoari irtenbidea eman nahian. 2, Zabaleta eta Babilonia arteko elkargunea. Eta 3, Zabaletaren arnasgune falta aurreko etxeak sortuko zutena. Horrek inpakto bat ekarriko zuen, eta orain sortuko duen inpakto hori lur gehiago botaz nolabaite tapatuko omen da. 3 ekarpen hauek alegazio gisa sartu behar izan genitun eta denak atzera bota zituzuen. Azkenik, Altungo aparkalekua. Trankatx gunea garatzen den momentuan, aparkaleku bat doa, eta planteamentua izan zen, oazen aurreratzera aparkaleku hori, eta erabilpen bat emango diogu. Ez da din gertatu, Txorita Gaingo eta Zabaletakoakin gertatuko zaiguna. Mugikortasun plana adostuta dagoena egikaritzea, gure planteamentua integrala izan zen, eta aparkalekuekin lotura zuzena zuen. San Juan Plaza peatonalizatzeaz aparte. Urraka auzoan irisgarritasuna bermatzea, espaloiak, barandak, zaborrontziak. Auzo berriak berritzen zabiltzate zaharrak alde batera utziz. Birziklatzea bultzatzeko zaborrontzien aldaketa ere beharrezkoa da. Beste auzo batzuk ere egoera berean aurkitzen dira. Xoxokako frontoia, urteetako eskaera. Milusen salmentako dirusarrera erabiliko omen zen, baino, ez da horretarako erabili momentuz. Auzuen hitzetan bideratua omen dago. Emakumeen etxea egikaritzeko azterlana. Horrelako gune baten beharrik ez dezute ikusten, guk beharra ikusten dugu. Emakumeen parte hartzea behar da honetarako, espazioa definitu behar da, erabilera ere. Adostutako ardatzak, beharrak, nahiak, usteak, gatazkak, emakumeak elkarrizketatuz. Ez baita epe motzean garatzen horrelako proiektu bat. Eta azkenik, amiantoren gaia, behar duen garrantzia ematea eskatzen genuen, herritarren osoasunaz arduratuz. Hauek izan ziren guk lanketarako aurkeztutako puntuak, horregatik ez genuen emendakinik sartu. Eskerrik asko Euken. Agurtzen EJaren posizioa mesedez. Arratsaldeon. Nik aipatzea Euken, esandako zerrendatikan badaude hainbat ekimen, irakurketa berdina ez dugu egiten. Hori argi dago. Aipatzen dituzu aparkalekuak, behin da berriz esan da, mugikortasun planean, kronograma bat eginda, egintzan, aurkeztu zan, uste ez dakit otsailaren edo martxoan, nora agertzen zan, segundan nola joten zian herriko obrak, behin obra batzuk bugatuta, beste gauza batzuk jarriko zirela martxan, eta holakoak. Bestalde, adibidez, komuna, igarategi auzoan, geltokian.
Hor ere, aipatu zen, Adifek beste obra bat egin behar du, obraren bigarren zatia, eta tamalez atzeratu da, baina esan genuen. Obra bukatuta gero, ikusiko dugu komuna nun jarri, hori esan zan bere garaian, eta horrekin batera, saiatuko gilean, aparkaleku gehiago ateratzen inguru horretan. Gero badaude, beste aparkaleku batzuk, aurreikusten diala eremu pribatutan egitea. Oide esan da, hitz egin dugu hortaz ere, kasu batzuetan jabeekin ari garela izketan, azkenean eremu pribatua dira. Gehiago, amiantoare behin da berriz aipatzen duzu, eta amiantoaren proiektuare martxan dago. Agian zure plazoak eta gureak ez dira berdinak, baina amiantoaren proiektuare martxan dago. Mugikortasuneko ere aipatu dut, irisgarritasuneko planare bai, ez dakit, iruditzen zait, hori, irakurketa diferente egiten dugula. Gero, zer gehiago aipatu, bai, zerrendan, Aiurri aipatu duzu, bere garaian eman genituen azalpenak, baina ez dakit, iruditzen zait, beste azalpen batzuk edo beste datu batzuk emateko beharrean nahola. Zango dit, Errotuz enpresari 2004an itzaben badakagu braiekin, eta 2004an 700.000 euro pasiak edo eman dira diru laguntza bezala. Gehi, publizidadea aparte. Eta publizidadean dira ia 150.000 euro. 2004an. Guztira, 880.000 euro inguru. Iruditzen zaigu diru laguntza diru sarrera potentea dela, diruz asko lagundu degula beterri horretuz, eta iruditzen zaigu badala garaia, berak ere bere bidea egin dezan. Bestalde, biztanlego neurtuta, bataz besteko edo 4 euro, 15 zentimo, 16 zentimo dira, biztanleko, urretako durriak bideratzen duen Aiurri aldizkarirako. Beste Gipuzkoako beste herriekin konparaketa egiten badegu, hortan orekatuta gaude, eta etzaigu iruditzen behian gaudela, para nada. Orduan, horiek dia beste bi arrazoi, esateko, Aiurriri igotzeko eskari hori, ezin diogula baiezkoa edo eman. Eta bestalde, aipatu dituzun proiektutak edo eskariak ere onartu ditugu. Osake beraz, niri iruditzen zait, zuek proposatu dituzuen hainbat proiektuak martxan daudela, baino beste planifikazio batekin. Eskerrik asko agurtzen. Erme, bigarren txandan ego zu, ez? Euken zero egiteko, mesedez? Bai, gure eskariak. Guk lanketarako proposamenak egin genituen. Ez dugu inungo emendakinik egin. Maian eseri ginen lanketa hasteko. Lanketa hori hasteko, urriak 15 baino lehenago, aurkeztu izan balitz, aurrekontua agian denbora gehiago izango genuen, lanketa hori eztabaidatzeko edo aurrera ateratzeko. Baiezkoak, ezezkoak, hau bai bestea ez, ekonomikoki zenbat suposatzen zion udalari guk mahai gainean jarritakoa. Eginda, komunaren gainean hitz egin duzu Adifek bigarren zatian, bigarren fasean edo egingo zuela edo ez zuela. Aipatu dut, 2023an, azalpen memorian, mendakat 2023ko aurre kontuak, eta hemen, azalpen memorian, 4. orrialdean, esandako hitzak aipatu dizkizuet, berriro irakurri ditzaket, baina hemen argita garbi esan zenuten egingo zenutela Berrosoetakoa egingo zen bezala. Berrosoetakoa eginda, urtebete beranduago, baina eginda.
bai, urtebete, eta, bueno, pixkat gehiago, ez? Azkenean orain bukatu berria 2025-ean, ez? Erabilpena badaukagu. 2023-tik 2026-ra bigarren fase hori atzeratzen ari zaigu, eta orain parte hartze prozesu batetik atera dan komun batekin nola egin daiteken edo aipamena egin gendun bileran egin zen duten. Orduan, lanketa batean ari gea, baino lanketa hori egin dugun bitartean korrika eta presaka batzordera eman eta orain onartuko dugu. Denbora, formak, hemen aipatu zen, formak eta denboran egin dala aurrekontuaren aurkezpena. Ez formetan eta ez denboran, ez da egin, ez? Aiurriri 2004-tik ona zenbat diru eman zaion edo aipatu dezu, ez? Hor erantzun batean, ala bota zen duten, ez? Pribatua omen da. 2023-an 26.000 euro zuzentzen zitzaizkion aurrekontutikan. 2024-an berriro 36.000 euro zeuden, baino urtean zehar erabaki zenuten 10.000 euro kentzea beste prentxara zuzentzeko. 25-ean 26.000, eta orain 26-an berriro 26.000. Guk, eta ez dugu guk asmatu, beharren arabera, hemen IPC-ak igotzen dian bezala denontzako igotzen dia, gastuak denontzako igotzen dia, eta noski dabiltzala beste lekuetatik laguntzak ateratzen, baino behar bat dutenean uste dugu merezi dula, ez? Hori noski gure iritzia da eta horregatikan mai gainean jarri genuen, ez? Baina berriro diot, hasieratik esan detena, lanketako puntuak jarri genituen edo lanketarako proposamenak. Nun batzordeetan aipatutako puntuak diren gehienak eraikitzaile izaten gabiltzalako, ez? Ez dakit erantzun deten zuk bota dizkiazun guztiari, baina guk aurrekontu hauek ez dute partaidetza bermatzen, gainera ez dezute lanketa egiteko borondaterik izan, gure lanketarako proposamenak eraikitzaileak izan dira, eta ez dugu emendakinik aurkeztu esan deten bezala. Ekonomikoki aurrekontuetan txertatzeko modukoak ziren, ez gaude ados ez denboran eta ez forman esan deten bezala, berandu aurkeztu dizkiguzue presaren presaz onartu nahian. Argi eta garbi, daukagu hasieratik itxurakeria besterik ez dela izan. Gainera, aurrera ateratzeko gure beharrik ez zenuten. Aurrekontu hauetan, herritarrek gehiago ordainduko dute aipatu dezuten bezala. Eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga tik etorriko zaigun dirua, bestalde foru funtsetatik etorriko zaigun dirua, diru guzti hori erabiliko da herrian, ez? Hemen aipatu dan bezala errealitatearekin zentzuduna den aurrekontua, ez? Aurrekontuen konprometituta dauden lanak egingo dituzue 2026an, hau da, Arrapala, Teresa Moategi Parkea Estali, San Juan Kaleko obra, Etxeberri Pasako kirolgunea, parte hartze prozesu batetik zetorrena, gaurtokiko gobernu batzarrean, aurrera atera dana lizitazioa. Bestalde, herrian irisgarritasuna ez dezute bermatzen. San Miguel jaietan, aurten gastatutakoa baino, gutxiago gastatzea aurre ikusten dezute. Zergatik, nola sustatu nahi dezute merkataritza herrian, zein da zuentzako urnietaren ondarea, nola babesten dezute, etxebizitza arazo bat dela, herriko gazteentzat batez ere, baino baita urnietan bizi nahi duenarentzat, Babiloniako 340 etxebizitzek ez dute gure gazteak herrian geratzea bermatzen, nahi zuek hori saldu nahi izan, ez? Futbol zelaia eta atletismo pista berrituko
dira, aurreko urtean eskatu genuen, eta zer laguntza jaso behar zen, jakin behar omen zen, eta orain hori jakin gabe, gauzatzea erabaki dezute, ados. Zabaleta auzoa berritzea eta Babilonia eremuarekin lotzea ezetz esan zen diguten, eta orain egingo dezute. Nola? Esango dezute. Azkenik, azararen 27ko udalbatzan, abenduaren 3ko Euskararen eguneko adierazpen instituzionala onartu genuen talde guztiok, Euskara zugan, nigan, gugan, Urnietako udalak konpromiso hauek hartu zituen. Udal politiketan Euskara erdigunean jartzea. Hizkuntza politikan atzera urratsik ez egitea. Euskarak behar duen jauzian udalari dagokiona egitea eta horretarako bitartekoak jartzea. Guzti honengatik ez da zentzuduna aiurri behar duena ez ematea. Eta nahi badezue pribatutasunaz hitz egin dezakegu, urteak daramatzazue kanpo aholkularitzak erabiltzen azterlan eta lan teknikoak egiteko, aholkularitza informatikoaz eta kanpoko beste lan batzuetaz abusatzen. Aiurri herritarrena da. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera, martxan jarrita lege berria, euskaraz Euskal Herria. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Aurrekontu bauei ezetz esango diogu. Eskerrik asko eduken. Bueno, agurtzenari hitz eman baino lehen interbentzio txiki bat egin nahi dut, eta bai esatea kesatzen zara aurrekontuaren denboraz eta bar. Jakin dezazun, ondoko herrietan, oraindik ez da presentatu lehendabizi borregadorea. Orduan, bai egia da denboraz pixka falta zaigu, espero dugu hurrengo urtean denboraz sartzea, baina, vamos, ondokoekin konparatzen asko sobeto gaude. Baño en la estación 2023 esaten zenun. Se te ha olvidado decir que, no sé, muy interesadamente, se te ha olvidado decir que la condición para hacer ese baño es que estuviera hecha la segunda fase de la obra de Adif. La segunda obra de Adif se va a poner en marcha ahora. Entonces, cuando esté hecha, veremos si hace falta un baño o no, como también está el compromiso de hacer un gune techado para que los que salgan a correr lo que sea tengan un sitio de quedada. Ese compromiso está ahí y lo cumpliremos, no te preocupes. El dinero que se le da a Aiurri, parece que sois los únicos euskaldunes aquí, parece que vosotros sois aquí los que lleváis la bandera euskaldun. Perdona, vamos a mirar los presupuestos y luego te decimos, Agustín te dará los números, vemos cómo estamos. A Aiurri se le ha dado un dinero importante durante toda este camino que ya hemos hecho juntos, y se ha entendido ya desde el inicio de la legislatura que tenía que haber un ajuste en eso. Se ha hecho el ajuste y aun y todo, como ha dicho Agustín antes, estamos bastante por encima de lo que dan otros pueblos por número de habitante a este tipo de medios locales y demás. Cuando quieras hacemos la comparativa y verás que estamos muy por encima incluso de otros que participan también aquí. Mercataritza. Con Mercataritza bajó la partida porque este año no hay ninguna propuesta en ese sentido. En ese sentido, si te fijas en el plan, tenemos un PERCO, un plan de desarrollo del turismo. Este año lo que se ha hecho, igual es el año que más se ha gastado, porque se ha urbanizado la calle de Azábal y estaba dentro del PERCO. Si vamos a los 700 y pico mil largos que se han gastado en la calle de Azábal, igual la inversión que se ha hecho en turismo es de las más grandes que se ha hecho. Y evidentemente, si los mercataris tienen alguna iniciativa que de momento no tienen, se habilitará dinero para ello. Ondarea tenemos un programa todos los años que se van arreglando las distintas playas. Tenemos Mulisco, tenemos distintos caleros, tenemos los elurzulos y se van arreglando. Aquellos caleros que están en el EMU privado no los tocamos porque son privados. Igual vosotros queréis entrar en el terreno privado y arreglar todo. Bueno, vosotros veréis.
Las contrataciones, decís, se abusa de las contrataciones, abusamos de las contrataciones privadas. Perdón, cuando hacemos unas contrataciones privadas lo que hacemos es pedir 3 presupuestos y en función de los 3 presupuestos contratar. A Yurri se le está dando el dinero directamente. Entiendo que no es comparable, pero igual para vosotros sí lo es, no lo sé. Vale, seguimos. El frontón de Xoxoca. El frontón de Xoxoca, que no hemos trabajado junto las cosas, se ha traído aquí como estaba y se ha dicho cómo están, la negociación que ha habido en torno a la compra de los terrenos. Estamos a la espera de la tasación de los terrenos para ver si llegamos al acuerdo de la cifra o no, pero se os ha informado de que estamos en ello. El amianto, como ha dicho Agurtzane, tanto que te interesa a ti, pues evidentemente estamos con el amianto, estamos en ello y sabes que también vamos a seguir con ello en adelante para intentar cumplir la ley, porque se os ha dicho, y vamos a intentar retirar el amianto que podamos. Incremento de la partida de Emakumen Etxea. Emakumen Etxea de momento tienen un local. De momento no nos han trasladado que haya ninguna otra necesidad. Están utilizando un local de la Casa de las Asociaciones y para todo eso que dices tú que necesitan un local, lo tienen. Temas de movilidad, ya hemos dicho, hay un plan de movilidad, hay unos cronogramas de movilidad que se os han trasladado y vosotros mismos habéis dicho que algunas actuaciones todavía no se tienen que poner en marcha porque hay unas obras pendientes y entonces hasta que se acaben las obras no es necesario o no se ve necesario no se ve necesario, no se ve pues, operativo el ponerlas en marcha. Aparcamientos, Zabaleta. Os hemos dicho en la lectura de la memoria del presupuesto, hay un proyecto que se va a redactar, que estamos en trámites para hacer la lotura entre Babilonia y Zabaleta. En esa lotura se pretende resolver el problema de aparcamiento que se puede generar por la eliminación del parking de Zabaleta. Vendrá Zabaleta, eso. El parking que contempla el plan general aquí en donde estaba el caserío Altun, pues ahí, sabéis, se os ha dicho y se os lo seguirá trasladando que se están negociaciones con la familia y si podemos llegaremos a un acuerdo para intentar crear anticipadamente el aparcamiento que hay, también lo sabéis. Besavi se os ha comunicado que están en conversaciones con la Diputación y para poder hacer un aparcamiento en Besavi lo que pide la Diputación es un plan especial. Se está valorando la posibilidad, si no, y se está valorando la posibilidad de hacerlo, pero eso también se os ha trasladado. Txoretagain Azkarate. Como dices bien, en el plan parcial aparece un aparcamiento porque le pedimos a la empresa, en este caso que iba a hacer el plan parcial, que para poder llevarlo adelante tenía que tener un aparcamiento y por ahí aparece un aparcamiento porque se lo dijimos y ahí está. El aparcamiento de Txoretagain desaparecerá, pero en Azkarate aparecerá un aparcamiento similar. Urraca, los planteamientos que hacéis en Urraca nosotros no los vemos, eso es verdad. Pero porque creo que estáis muy equivocados en cuanto al importe que supone hacer esa obra que habláis, creo que es bastante más de lo que pensáis vosotros y entonces pensamos que nosotros que esa obra que decís no es viable. Más puntos, islas de reciclaje. Os comentamos, os dijimos que poco a poco se irán cambiando las islas de todo el pueblo, pero bueno, igual tampoco lo dijimos, no sé. Máquinas expendedoras de bolsas de basura. Hemos dicho, está puesta en la memoria, lo he leído en la memoria y está aceptada esa propuesta. Baño público en la estación, también ya está. Entonces, que me vengas diciendo que no hacemos caso, que no sé qué, aquí se está hablando de todo. Lo que pasa es que vosotros venís a las comisiones, planteáis lo justo y luego decís que no hacemos caso. Venís a las negociaciones del presupuesto a última hora, que después con un presupuesto que es muy similar al año anterior, la estructura es la misma y lo único que cambiamos básicamente son las inversiones. Entonces, bueno, pues no sé. Yo creo que te he respondido a todas las cosas que has dicho. Hala ere, emango diot hitza Agurtzaneri eta zerbait gelditzen bada, pues danak esplikatu dituzu ondo. Ni aipatze aldera, hori, gauza bada epez kanpo, bai legediak, arautiak esaten du, urriak 15erako aurkeztu behar dirala behin-behineko aurrekontuak, gu berandugo egin dugu, baino ez legez kanpo. Eta Aldundiko horrian webunean ere publikatzen da zerrenda bat, nor ikusten da herri bakoitzak noiz publikatu ditun aurrekontuak eta hor ikusiko duzu Urnieta non dagoen, beste herriekin konparatuta. Aipatu, hori, Jorgek ez du esan euskararen programa urtero gora doa, urtero
partidak igotzen doaz, aiurrina ez, baina beste partida bai, euskaltegiko partidak, euskaltegian mintzalagun programa, zilegi eskolak, errefortzu klaseak, horiek ere goraka doaz, aurten Euskararen egunan hainbat ekitaldi, Euskararen egunaren baitan hainbat ekitaldi ospatzen ari dira, Euskaraldian ere hainbat ekitaldi antolatu genituen aurten, urren urterako normalizazio plana egingo dugu, udaletxarena, eta baita ere kalean Euskararen erabileraren diagnosia edo analizia, neurketa, hori da. Orduan, hori, ematen du urnetan, aiurri dela bakarra euskararen baitan da ona, eta gu horrekin ez gaude ados, eta ezin dugu hori esan, justo kontrakoa, hainbat erakunde, ekimen, elkarte daude euskararen baitan ere lan egiten dutenak, eta horiek ere guk ere babestuko ditugu. Bale, bigarren txandu bukatu dugu, Idoia ez da zinporta diktamenekin goaz. Horren bestez, osoko bilkurari, honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehenengoa, Urnietako udaleko 2026ko aurrekontu orokorraren hasierako onespena ematea. Bigarrena, Urnietako udalaren 2026ko lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoaren hasierako onespena ematea. Hirugarrena, 2003ko abenduaren 19ko tokiko erakundeen aurrekontuari buruzko 21/2003 foru arauko 15 puntu batean xedatutakoa betez, jendaurrean jarriko da, honako arau hauek jarraituz. Non dagoen kontu hartzailetzan. Hori ezartzeko epea eta hala badagokio reklamazioak aurkeztekoa, 15 egun baliodun iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean jarri eta hurrengo egun baliodunetik zenbatzen hasita. Zeintzu jar ditzakete erreklamazioak 21/2003 foru arauko 17 puntu bat artikuluan zerrendatutako interesdunek. Erabakiaren kontra bozkatu duten udalbatzarko kidez gain. Impugnaziorako arrazoiak 21/2003 foru arauko 17.2 artikuluan adierazitakoak eta ordenamendu juridikoa ez betetzea. Aurkezteko bulegoa udaletxeko sarrera erregistro orokorrean, bertanen, 7:00 ordu 2:00 eta telematikoki irubebikoitz.urnieta.eus albidean. Halaber, herri administrazioen administrazio prozedura erkidearen 39/2015 legearen 16.4 artikuluak aipatzen dituen lekuetan ere aurkez daiteke. Zein organoren aurrean egin den erreklamazioa udalbatzarra. Eta adierazitako informazio epegi garota erreklamaziorik edo ohartarazpenik aurkeztu ez balitz, behin betiko onartutzat emango da aurrekontu orokorra erabaki berdinik hartzeko beharrik gabe. Eskerrik asko dira, eta hori da bozkatzen duguna. Aldeko bozkak? Abstentzioak, kontrak? Bale, eskerrik asko, onartzen da aurrekontua. Bale, bosgarren puntuan dakagu autotaxi zerbitzuaren egutegia 2026-ako. Puntu hau aurkeztu dugu antolakuntzan, azkenean taxilariekin hitzein eta gero proposatu da egutegi bat zorona erregimen espezialentzako, eta orduan proposamena da egunero 8:00-tik 7:00-tara, atxaldeko 8:00-tik hurrengo eguneretara 7:00-tara. Orduan, jorratu genuen, hau bat aterazun, ala ere zerbait esateko puntu honetan erme, euken ez da, agurtzen ez da, Idoia diktaminak ingoz, mesez. Horren bestez, osoko bilkurari honoko erabaki hauek hartu ditzan proposatzen. Lehenengoa, onartzea araubide bereziko eremuaren 2026-ako egutegia, Urnietako udalak, Urnietako autotaxiaren ordezkariek kontsulta egin ondoren proposaturikoaren arabera. Bertan adierazten denez, beste udalerri batzutako taxiek ordutegi honetan emango dute zerbitzua Urnietan. Urte osoan, 20-etatik 7:00-etara. Eta bigarrena, egutegia jarraipen batzordeari bidaltzea. Eskerrik asko. Aldeko bozkak? Hau batez, eskerrik asko. Bale. 6. puntuan, dakau 2026 urterako araudi planaren onarpena. Urtero bezala aurkezten dugu araudi plana, hau jorratu genuen antolakuntzan,
eta, bueno, esateko bereziki ordenantzak landuko ditugunak izango dira udal araudi organikoa, animalien araudia, balkoien ordenantza berria, txosnen funtzionamendua arautzeko araudi berria, bosgarrena aldi baterako etxe bizitzen erreglamentuaren eraberritzea, eta seigarrena adineko pertsonentzat eguneko arretako udal zerbitzua. Hori dira landuko dituguna, jorratu genuen esan dut bezala antolakuntzan, ala ere nahi baduzue, zuen iritzia esan, ez zerme ez, euken zerbait esan, ez zidoia, mesedez. Horren bestez osoko bilkurari proposatzen zaionako erabaki hauek hartzea. Lehena, udalaren 2026 urterako araudi plana onartzea, alkateak esandako arauekiko, eta bigarrena araudi plana udalaren gardentasun atarian argitaratzea. Aldeko bozkat. Abstentzioa, kontra, abstentzioak, barkatu. Abstentzioa, bai, abstentzioak. Vale. Zazpigarren puntuan, Urnietako udalaren zerbitzu langileen 2025erako eta 2026erako soldata igoera onartzea. Urtero bezala Madridetik proposamen bat dator, Eusko Jaurlaritza berea egiten du eta proposatzen du udalei eta bar. Orduan guk horrekin etortzen gea. Kasu honetan, 2,5 eta urterako, eta 1,5koa 26erako. Bai. Antolakuntzan jorratu genuen, ala ere ez dakit zerbait esateko puntu honetan, puntu honetan jorratzen dugu langileria hurrengoan cargos electos y dedicaciones parciales o exclusivas. Bai. Euken zerbait esateko, agurtzen, zidea deitza. Horren bestez, osoko bilkurari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehenengoa, onartzea Urnietako udalaren zerbitzura dauden karrerako funtzionarioentzat, bitarteko funtzionarioentzat, lan kontratudun langile finkoentzat, eta aldi baterako langile lan kontratudunentzat, eta behin-behineko langileentzat, 2,5ko legezko gehieneko igoera globala, 2024ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko. Azken horietan, ekainaren 26ko 4/2024 errege lege dekretuaren 6,2 artikuluan jasotako 0,5ko ordainsari igoera gehigarri eta kontsolidagarria sartuta. Ordainsari igoera hori, homogenotasunaren arabera hartuko da kontutan, konparazioaren 2 aldietarako. Bai langilei dagokionez, bai langileen antzinatasunari dagokionez. Eta 2025ko urtarrilaren batetik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak. Bigarrena, onartzea Urnietako udalaren zerbitzura dauden karrerako funtzionarioentzat, bitarteko funtzionarioentzat, lan kontratudun langile finkoentzat, eta aldi batetarako langile lan kontratudunentzat eta behin-behineko langileentzat, 1,5ko legezko gehienezko igoera globala. 2025ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko, azken horietan aipatu errege dekretuan onartutako ordainsari igoera barne hartuta. Ordainsari igoera hori homogenotasunaren arabera hartuko da kontutan, konparazioaren 2 alditarako, bai langilei dagokionez, bai langileen antzinatasunari dagokionez, eta 2026ko urtarrilaren batetik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak. 2026ko ekitaldiko 1,5ko igoera, 2025ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsarien gainean egingo da, hau da, 2,5ko igoerarekin eguneratuta. Eta hirugarrena hartutako ebazpenak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eskerrik asko. Aldeko bozkak. Batez, eskerrik asko. Hurrengo puntuan, 8garrena, esan dugun bezala berdina, baina kasu honetan Urnietako udalaren zerbitzuterako dedikazio partzial eta esklusiboko korporaziokideen igoerak. Ez dakit, Herme, zerbait esateko puntu honetan ez deuken, ez da, hortzen ez da. Zurea deitza berretz. Aurrekoan nahi patutak berdina, baina, horren bestez osoko bilkurari honako erabakiak hartu ditzan proposatzen zaio.
Lehenengoa, onartzea Urnietako udalaren zerbitzura dauden Urnietako udalaren arduraldi esklusiboa edo partziala duten korporazioko kidentzat, 2,5% legezko gehieneko igoera globala. 2024ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko, azken horietan ekainaren 26/4/2024 errege lege dekretuaren 6.2 artikuluan jasotako 0,5%ko ordainsari igoera gehigarri eta kontsolidagarria sartuta. Ordainsari igoera hori homogenotasunaren arabera hartuko da kontutan konparazioaren bi aldietarako. Bai langilei dagokionez, bai langileen aniztasunari dagokionez. Eta 2025ko urtarrilaren batetik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak. Bigarrena, onartzea Urnietako udalaren zerbitzura duen Urnietako udalaren arduraldi esklusibo edo partziala duten korporazioko kidentzat, 1,5%ko legezko gehienezko igoera globala 2025ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko. Azken horietan, aipatutako errege lege dekretuan onartutako ordainsari igoera barne hartuta. Ordainsari igoera hori homogenotasunaren arabera hartuko da kontutan, konparazioaren bi aldietarako, bai langilei dagokionez, bai langileen antzinatasunei dagokionez, eta 2026ko urtarrilen batetik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak. 2026ko ekitaldirako 1,5%ko igoera 2025ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsarien gainean egingo da. Hau da, 1,5%ko igoerarekin eguneratuta. Eta hirugarrena hartutako ebazpena Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Aldeko bozkak. Eskerrik asko. Hau batez. 9. puntuan, Igerilikuko tabernan zerbitzu emakidarako pleguak onartzea. Tokatzen da aurten berriz pleguak ateratzea, piztinan dakagu txiringito bat, taberna txiki bat, eta orduan bukatzen da ja zerbitzua eta atera behar dugu berriz. Kasu honetan, 3 gehi bat proposamena da, bai? Hori da, 5 urte orduan horregatik dator plenora, udal batzara. Ez daki zerbait ezaketeko puntu honetan, euken ez da, agurtzen ez da, orduan idoia. Horren bestez, udal batzari proposatzen zaio honako erabaki hauek hartzen. Alde batetik, kontratazio espediente onartzea, eta bestetik esleipen prozedurari hasiera eman modu goikoan izapidetuta eta prozedura irekia erabilita ondorengo kontratuarena. Kiroldegiko udal Igerilekuko taberna. 2. Txosten honetan aipatutako kontratua arautzen duen administrazio aginte partikulardunen irizpideak onartzea. 3. Kontratazioaren iragarkia kontratatzailearen profilan argitaratzea interesdunek 30 egun naturaleko eperen barruan beren proposamenak aurkeztu ahal izan ditzaten. 4. Kontratatzaileen profilean memoria justifikagarria eta kontratazio hau arautuko duten oinarriak argitaratzea. Eta 5. Akordio hau idazkaritza eta kontu hartzailetza sailei jakinaraztea dagozkion ondoretarako. Aldeko bozkak. Hau batez, eskerrik asko. Bai. 10. puntuan, galderak eta eskariak, Ermek, PS zerbait esateko galdetzeko, duken, ez da, hortzen ez da, honekin bukatzen dugu gaurko oso bilkura eta aprobetatzen urteko azken osoko bilkuran gaudela, jai zoruntzuak opa dizuet eta 2026ko urte hasiera ona izan dezagula. Eskerrik asko denoi eta hurrengo urte arte.